Sai cutiki kiduke laga tuma phan sarkar pen kipi pon awar sai an kachi than kachi mumpon. Sai cutiki kiduke laga tuma phan sarkar pen kipi pon awar sai an kachi than kachi mumpon. Dwarbaguri MEC constituency alongta APHLC Women Wing seng pontanglo. Kardom pini prime time thanbang pini lima linti mungpi nonar jik tha bertang ton pen. Bokajan subdivision ar loke se inglong phatum son phoson mate alam thia kemang pen bike rally ka peman pon. Patumi labang so bike rally ka peman pon along jaseme jongpon article 244A prabjin pen kapitun pon dia phuthak. Kechia so tuma phan trading license pipon long lepu lapen long lia pata sitami kipi paje pon long lepu chisong pon. Adun thu chisong pon no trading license to non tribal chokamarang hoyar leng kithe don rap ka chichiniang bong chi pichot ke chok che pupen hangtaram pon si chisong pon. Adun thu ge hang pido pon prabjin pen Karbiang Long Mouse Council election voter list along pen kechia so tuma phan amen kapang than pon chia phan. Pen pinidak bokajan harwar labang so peace and awareness rally kipi joine ke lalo litum penang ana demand do halabang so demand ken litum aprang si ke lalo itum phan Karbiang Long lapen di mahasau pen phan ajak ding klui pen litum article 244A nang pachun pinang jipu ningkan plikep so se litum ke hang kataram awe apran amui kedam nang bon tame central government punon mate state government punon thang initiative NA protong de litum Karbia khai tum dojoi poma cecak lun poma hala bangso kecak kecipacak lun le dia phan puthot Karbia rat phai tu ingthur ponang ji amek pa phrang ponang ji athe iri tum chesong pame me ka chesong tame itum o thip the protang te iri tum ke manga mokha bang chunam de ji lapen pining non hejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sharma kanije pondo je inglong aso kalete tuman tame long lia pata la pen trading license pipon popu hala bangso alama bang ge ni tum karpi lo chali asong hin menche don dun thek hala bangso kachi don thek hala bangso ning ki pung che paklang mate inglong aso prote inglong aso farman si rapi vek dangji athe kado kabeta chini lo Karbiang Long la pen di mahasau ke 6 schedule district protang te inglong aso tuman ke rai komaja kong hala bangso kirai komaja kong si non ke central government state government tum nangki priji nangki violate piji phasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangki violate jelong ke Karbi lo chali song hun ke moki wang jilang ani tabe chedo te lapen kachi song ame de bangel la an so se sin pangtang kon bomji puchini ning kon thik lapen ili tumlong inglong aso kale derat khai tum apit ong ili tum autonomous council ong interfere pik anlo bining ni thotame inglong aso kale de tum Karbiang Long autonomous council election long ticket long dun long lo kupu pene cepai det lo asinon autonomous council long inglong so kala de tumphan kewang jilang ni executive member pek pondet protang de hala bangso abangta Karbiang Long autonomous council na simo situation henoda protang responsibility enangji khai do inglong so khai pharman putate ofisi bang khai phai tu or pitole lo khala ma thapa minji asli tum khala hoya kimang khala hay ning ki jang je khala ning ki pat pun pen pate rat khali si ke pacherop to patu jiwasi itu lo ju peace and awareness ready for the phone kodanar pen na itu minggu lapen ana angkangan itu ini dam ahok pet ke nili tum longi dim la bangso rally claim lo aroghat tak claim lo difuda claim lo non bogojan asinon la bangso areli long itum Karbiang Long atok anu Karbi lo chole song arorim do an mate khai kaching hon arat an la bangso areli long participate lo kasi pin itum dakpen bike rally da po bogojan pe na po bogojan laurijan ha nagaland get na po nagaland get pen bangso ke khod itum kada ki public meeting ke renji hala bangso pothuti legal lo simi public meeting la eren hala bangso mailong kame itum Karbi khai long ring dok ni itu di kan itu penang anak ram kan ini ya bangso ready long itu bang suri sira pro amu itu yang ring do asinon ta bang ikom lang bang suri ready long he non ke khai ki vir lo kado kabe rat ka chini lo ati hala bangso khai ki vir dong ko mania song pen ki patiri pi kon patak de hala bangso song long nang ni pera kado ko dia tu pak song long di ko
ini sih bang so really unit man itu tuh. Garbiang long Autonomous Council pen non kibang hilang ni nilitum dimana mukha hangat ta initiative and importante litum katisong mag-ington kontekst po. Masala bang so katisong ington ti delo kontekte Garbiang long Autonomous Council mo Garbiang long kasi situation hinada ko alang ito si response. Nang di kasi alang ito kompetente produktibo. Kasi alang ito kompetente produktibo Garbiang rat inglong so kay han puson si kay kom jima alang ito response si Autonomous state Kapdin pen implement sarana po central government, state government, tapi nung hedong Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma karingje pondo je inglong asu kalije sa kami kami pamat alhay mukhadir pen separate electoral rule bontuka kanilong termas kautin pang kiri alhay ye demand pasti siraga bisa Bogadan district Kipamanya long mangke Garbiang pen ke laki sikol teknik para bangso kacikloy dun tekte kacipaklang hanut pili locale song pala bangso hawala kale isi reli kinako kasi laki Garbiang locale song pe naka demand palan kali Garbiang rat ko si koy dun dit sidang di Patumi ni phai kre siarani so chengthenta MEC constituency lapen Dwarbaguri MEC constituency ara datumaphan PM Kisan scheme aphuthak cherok tok amai so chengthenta MEC constituency ke parlo Joysing Doloi terang model village along kedo Joysing Doloi terang memorial hall along Peman Pon Labang Sosai Jasimet Agriculture Department ahin pensi Chipatir Pipon lapen rada tumaphan than pachini pon kiduke laksai Chutikiatum ningkani sekpen suri trokatangka sai chutiki ke pajoy ke ponjia phan Prime Minister Kisan scheme ahin pen kera piponji lapen pipon bomlo puthan pachini pon Patumi labang Sosai kapichun pon along chetongdun rongmongwe adio Goranga Chetia VDC Chairman Bronson Terang Kisan Morcha chunbang Chandra Singh Teron lapendo Agriculture Department sai phusai phiatum Rongmongwe pen Dilip Tokbi 365 News India এই আঁচনিটোৰ অধীনত মানে যিসকল আমাৰ কৃষক আছে তেখেতলোকে এটা বছৰত টোটেল ৬,০০০ টকা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সাহায্য এটা পায় সেই ৬,০০০ টকাৰো তেওঁলোকৰ 4 মাহৰ মূৰে মূৰে 3টা কিস্তি ২,০০০কৈ দিয়ে যাতে তেওঁলোকে যিটো পইচা পায় তেওঁলোকে সেই কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কাৰণে যিসকল কৃষক আছে বৰ্তমান তেখেতলোক থাকি গৈছে বা এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেখেতলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে অনলাইনো কৰিব পাৰে বা অফলাইনো কৰিব পাৰে খালি তেওঁলোকে যিখিনি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ যেনেকৈ ধৰক আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক বা মাটিৰ পট্টা এই বস্তুকেইটা দি কিনি আমাৰ ব্লক অফিচত আহিও এপ্লাই কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে অনলাইন যদি এপ্লাই কৰে CSC কাৰ্ডটো তাতো তেন্তে PM কিষাণৰ হেৰি ইয়াৰলি 6,000 উপৰিও ইয়াৰ মূল্যৱান আৰু ৰাইজৰ কাৰণে মূল্যৱান আৰু কি কি আছে আপুনি কৈ দিব PM কিষাণৰ ইয়াৰলি যিটো 6,000 ইয়াৰলি ইয়াৰ উপৰিও দুখীয়া ৰাইজসকলৰ আৰু কি মূল্য হেৰি আছে যদি PM কিষাণ যিটো আঁচনি তাত এই আঁচনিটো যদি চাই আঁচনিটোত অকল সেই যিটো আৰ্থিক সাহায্য সেইটোৱে আছে ইয়াৰলি 6,000 যিটো PM কিষাণ অকল আঁচনিটোত সেইটোৱে আছে কিন্তু যদি তাৰ বাহিৰে বেলেগ চাই PM কিষাণ যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে KCC লোনবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকে KCC লোনবিলাক পাব পাৰে তাৰ তেওঁলোকৰ মাটি যিমান থাকে সেইটো হিচাপত কি খেতি কৰিব সেইটো হিচাপত তেওঁলোকে এটা লোন পায় সেই লোনটোত তেওঁলোকে বহুত কম ইণ্টাৰেষ্টত পায় সেইটো লোন তেওঁলোকে যিসকল PM কিষাণ পাই আছে তেখেতলোকে মানে প্ৰায়ৰিটি পায় সেইটো লোন পোৱা তেওঁলোকে সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে KCC লোনটোৰ কাৰণে তাৰ বদলিও যদি অকল PM কিষাণ নাচায় চৰকাৰৰ বেলেগ আঁচনি চায় তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ NFSM আছে আমাৰ KVY আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বহুত আঁচনি আছে যিবিলাকৰ তেওঁলোকে হয়তো কেতিয়াবা ৰেহাই মূল্যত কিছুমান বস্তু পায় যেনেকৈ বীজ পাব পাৰে বা মেচিন পাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কিছুমান বীজ বা জৈৱিক সাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পাব পাৰে Longri arlo swarlo atumta se pidu du nangji lapen khei longri ka cherai kom do nangji pupen APHLC Women Wing Central Committee atum chepatir piponsi kedam tang ni phaiser kebarani Dwarbaguri MEC constituency polling station 3 APHLC Women Wing seng pontanglo
Ansosesi I Frankie Wang Jilang ke ning isi ning aklong pensi kadu kawita itum king kam chejor tunangko itum hemprek ke hang article 244A 1969 aning kan hemprek longlo bonta congress atum nangne ko masi pinyarni ilitum kiduk kelak plengset ilitum kisung ilitum eviction ilitum inglong khai pan an lasi ilitum kisung bang ilitum bang chisong tip nangko lapen ilitum akimangke lelitik tak bang sang dan nangne Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom.